hari inzira zine ku isi zituma umuntu yinjiza amafaranga, employee, self employed, uwo bita business owner, afite system ukorera, ariho network marketing iri no bita investor. La majorité y'abantu mu mwene makontima muri Europe cyane la majorité y'abantu benshi n'abantu b'amarketeurs byose yanyoye. Bakunzi ba Burundi Flex TV murahawe ikaze mu kiganiro cacu gishasha amatwiza akomeze neza ivaye naho muherereye kuri mikroni Rinka Carmen inyuma kuri kamera ni Basam n'ubu twazana ikiganiro gishasha aho tuza kuvugana ibintu mbega ubukene bwovamo gute muri iki gihugu cacu aho amashamaje abaye menshi twashoboye kuronka aba invité babiri twabasanze aho bakorera aho baza kutubwira ivyo bakora umugambi wabo mbega nibihe bintu bahora navyo kuko kenshi akazi bakora abantu barakavuga nabi ya de challenges idadashobotse bijanye na marketing réseau twagende rero Alliance Global kinga kuri bureau iwabo turi kumwe n'aba invité babiri eko muhawe kaze mwese Murakoze cyane eko mutwabande amazina yanje nitwa Amidou Abdul hama ukakora iki hano jewe sanzwe ndi umumambo muri company Alliance Motion Global ngo mu hospital wa okay namwe yanje nanje amazina yanje yitwa Elvis Bisoma nkaba nkorana n'ino company yitwa Alliance Motion Global ndi mu distributeur international wayo. Okay hama nibaza ko meze neza cyane gose tuva bien cyane ntabwoba sawa cyane ego hama mbega mwese mwamwarize ga Elvis mwarize twese barize narize ndaje no kwiga ki University Kigali. Okay namwe nuko nyine mwese mwarize ego nanje mbega akazi kanyu kakirabize gusa canke n'abatize Bon mu majamake marketing de réseau canke network marketing ni business ishobora gukora umuntu wari wese yabatize yabayarize yabafise akandi kazi ishobora kuba nka revenu supplémentaire yindi so ni business gusa abantu bataratahura cyane ariko uri umuntu wizeho birakorohera cyane gutahura bive n'isi ahangirikiraje. Okay bakunzi ba Burundi Flex TV nimwagera subscribe like and share n'ubu turavugana cyane ukuntu twava muri chômage mbega marketing réseau niki ego marketing de réseau niki hanino marketing de réseau ni forme de business online ni forme de business itaniye cyane hose cyane ariko ni imwe mu business revolutionnaire yo muri 21e siècle uze yuko ni forme de business ushobora gukora office akazi ukabakana kandi kazi okay ukishobora kuba capable kuguha revenu iri considérable ku buryo ushobora kugira naho ugira ikintu bita liberté financière mu buzima bwawe. Okay merci mbega mutaraza ngaha nyuma akora iki ava Bon jewe akazi nari gishomeri cyane yadusaba nari gishomeri nari namenye no business ça fait 3 ans ubundi ko nakorana nayo namenye no business sandi umunyeshuri. Okay So maze kuyiga mbona ni business nziza bivanye n'indoto nari ifise ndavuga ati na business ngomba kuyikora. mbega ni iki cyagutumye yumva umengo wojamo ikintu cyane cyatumye nshaka gukora business nuko ari ahantu honyene nashoboye kubona bivanye n'umutayi wa mutoya ushobora kugira icyo bita liberté financière sivyo ukagira n'umwanya kimwe mu kintu abantu bifuza bataronka abantu bifuza amafaranga menshi kubaho neza bakagira n'umwanya ariko uravye systeme ari ikintu cyafashije ari igitabo cyitwa Cash Flow Quadrant cy'umugabo witwa Robert Kiyosaki niho abisigura ngo nizera avuga ngo hari inzira zine ku isi zituma umuntu yinjiza amafaranga employee, self employed, uwo bita business owner, afite system ukorera ariho network marketing iri no bita investor. So kora ko nashaka n'umuntu nifuza gutera imbere cyane nawe nakongiye kuba employee nzoba sinshobora gutera imbere kugeza kurugero nifuza ariko biciye muri network marketing hariho kwiga ugatahura ndabona ko nshobora kuri byinshi cyane. Okay mbega ivyo rakoroye kumva umengo kwiransa muri ivyo bintu igomba business bwa mbere kuko ni benshi tubagire twumvize business bikatugora mbega nkawe nka Amidou we byarakoroheye mbega ni ikihe kintu hanura n'abandi bigora Jose yanyoye impamvu y'inenge cyane kandi nuko nasanze harimo umuntu nzi ubwa mbere ataragira kuna kimwe urumva amanjanza kumubona yamaze guhindura ubuzima byane cyane cyane cyatumye binyerera nuko nabo yintayize abandi bantu. Okay ama icya gatatu
kumva kandi nari nsanzwe nzi network marketing mu cyacu kuko nasanze la majorité y'abantu mu mwene wa continent muri Europe cyane la majorité y'abantu benshi n'abamarketeurs byose yanyoye ikintu no umuzi cyane nobwira abandi bantu babasha kuba bafite amakinga cyangwa bagitinya nuko business ya marketing de réseau ni business igezweho aho buraje n'ahantu monde yerekeje sivyo kuko selon les études zakozwe récemment zerekanye yuko marketing de réseau y'occupa 60% ya l'économie mondiale. Bisigura yuko show business, music, film, sport, ibitandukanye byose na commerce zose zigaburika 40% zisigaye. Kini ubumva bisigura yuko n'abantu commerce isanzwe ubu actuellement ibiri online. Umaze kuja kuri YouTube urabona yuko hari igihe uri kuri YouTube ucuna hajemo aka ads kaga bisikunze kaza kureka product runaka tandukanye. So abantu no gati network marketing yetuye de prix. Je m'en rappelle une très simple. Begani ya hebi marketing réseau. But ya marketing réseau nuvuga ko icambere mbere aba marketeur benshi baba ko barondera liberté financière. Et liberté ditanko bise yavuze. Urashobora kubona abantu benshi kenshi tugiye n'amafilm turaba bapereka ko umuntu atunze atigira aboneka mu gihe. ariko uri marketeur réseau nimba ari cyane kikorera ku runtu n'umwana. Mbega Elvis nehe defi mwahuye nayo mugitangura kuvyumva bwati iyi defi vraiment yari goye cyane yari au-delà ivyo nibaza n'ingufu zanje mugabo mu nyuma ndayitora nehe defi mwahuye nayo? Yes. Canke ama defi? Ni kumaje kizo cyiza cyane gose. Afite turazi ko iyo umuntu ashaka ikintu cyose agiye gukora agomba kubaza eske niye challenge bahuye nayo kugira nanzi yumve sivyo. Ino business cyane na mbere nuga challenge ya mbere nahuye nayo ya mbere kitamino business nico bita rejection. Uko nari niteze intabwe ico novuga abantu nari ngiyumva kuko business yacu yubatse ni systeme yo kudandaza ise product sivyo kuko network marketing ari byinshi bitandukanye abakoresha se ama service n'abakoresha produit runaka ari yose je rero ngitangura numva umwe ngiye gutunga bivaye n'ingere bagirese ibyo business imeze so cyangwa kuja gukora ibintu haratangura niki abagenzi banje family bose atangura kumwenga kujya ubizi ko abantu benshi kudatangura network marketing mu gihe gito ndumva business ibintu sivyo ariko umuntu mwere nyine sino opportunity y'amagara ambira ati uzoza umunsi muri training kiyo mukino nakundi ino business nuko abari ama training barakwigisha batangura kunyereka rero batakunyereka ibintu byine business ikorwa abantu bari bagutahura bigenda nsanga bwa bundi binsaba ko mbanza kwiga ngatahura niyo kuri umunsi ubwo yategenda ugurishe dufate nka sauce tomate wahabuye tugomba kwigurisha kuno utazi birimo ntabyo ushobora je natanguye ntanuhugira abantu sanga ndiko nabikora na buryo ntabitse ariko sino maze gutangura kuyiga baranyigisha business itangiye kunyorohera en fait yaciba simple cyane urumva challenge ya mbere umuntu agira aje muri no business yo gutabwa n'abo bize ko gusutena ryo baku yes ukiri ngamo no kugira igituma abantu benshi urabona turafise ukuntu twize sivyo turafise society yatureze batubwira ati genda wige uhejeje uzoronka akazi ariko uyu munsi abantu bagenda bakiga no hanze bagataha bagashomera kusanga umuntu yarize amashuri meza akarasera iyo reba kumvise bagiye gukora business ya network marketing uzabona kubwiye ngo nabagiye muri byabi pourtant abantu kwenza des millions de dollars muri network marketing iyo udakuye amaso aha iwacu mu Burundi urabe network mu myaka 20 heza abantu bayikora ni ucura finalement comme ya business nuko imeze yego mutubwiye ko muri no business y'ama service n'ama produit bega turazi twese yuko mu marché canke ibintu byose bya business bigira habariho cible abantu bavuga ati ibintu byacu byerekeye imyaka canke ahantu bega mwege ama produit yanyu cible yanyu ni yadandaza kuri bande ni adressa kuri bande bon kujana na cible yacu neza ko kuma produit ni presque tout le monde kubereki tous des compléments alimentaires umubiri w'umuntu ukenera urukurikiye ukaraba uburyo isi guhindagurika hari ibintu bita radical libre sivyo tubayemo ku munsi ama stress tugira ibyo dufungura ibintu byinshi cyane so izo compléments ziza gufasha umubiri wawe kuduza system immunitaire yawe
dufata nk'ubu tubazi ko turi mu bihe bibi bya covid-19 sibyo ariko turazi ko umuntu afite immunity strong bigira iki atakibazo na kimwe ishobora kumutwara kenshi yica n'umuntu afite ingorane asanzwe afite izindi ndwara so les compléments zacu umwana arazikeneye haba umuntu akuze arazikeneye haba nawe ugiye kurazikeneye okay ndumva abantu mbaga ndabigiye entre temps watubwiye kuri tubwira ngo aho wari uri biga ngo wari umaze kwibona iyi marketing de réseau kumeze bega par rapport yaho hanze nuko umaze kwibona no mu Burundi bivanye n'imisi bimazemo ubona Burundi bigeze he bega niki kintu mwokora kugira ngo mve ko mu Burundi byotera imbere nko abandi hanze byateye imbere ikintu cya mbere na mbere ubwo kinezeza cyane rwose niko mu Burundi abarundi batangiye guhumuka batangiye kubona isi yahanigeze ugiye kuraba imyaka 10 iheze abarundi vraiment bari très 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 sceptiques bani baza ko devye nuko tutakoresha cyane amahezo sose so niva n'ahantu niga none umunsi ngiye kuraba mu Burundi niko biraza abantu bariko baraba open buke bitewe nuko ubu abantu bakora network marketing ari abantu bari bafatira umwanya wo kuyiga ku buryo tuvuganye ucuga ati finalement indi mwanya bazasivyo hari je ikintu gati umuntu ukora n'amasazi ndariko sazi ndariko kenshi iyo kunavuga n'umuntu hagati network marketing uko yibaza siko imeze okay ari abantu benshi bagati yango network marketing ni business bijamo abantu badafite ubuzi abantu batize sivyo ariko nabwira ko nimba ari business ya bintu abantu bakiyubwiye network marketing n'abaganga abadeje unyine uri mazi ko umuntu yize hose très facile uko bitabo okay hari ikintu uvuga nuko kora ko hanze ko ni business ko ikorwa alobert ni open hama of course cyane cyane rwose n'amamedia okay amamedia afite impact nini cyane rwose muri marketing y'abantu kuko yavuze ubwambye ati ya disons abandi bari bafite commission bari bazitse mu biki ariko ubu umuntu ari capable kumubwira ati gende recherche amagi ama research akabona à travers les médias akavuga ati gende interview kanaka agenda akamubuza wenyine akabati namo bati iyo cyo umuntu ko biki n'undi nkanje urumva ati finalement c'est pas si ibyo nako nibaza sije okay so je naze ko even now ni nayo objectif ya network marketing no gufasha abantu que ce soit sur le plan de santé que ce soit sur le plan financier. okay bega mwa mufisa abasosiye bon associé genre yuko abo genre nimba baraba ayindi marketing nk'inyene ya Nescobo mu Rwanda hehe hose eske baba hari mu bindi bihugu ya cyane nka société yacu dukorana nayo société yabayefonde muri 2006 tanguriye muri Asie muri Philippines ariko uyu munsi ifise ama office mu bihugu birenga 25 bisigura mu migabane yose y'isi ugiye mu Rwanda emuro birakomeye cyane ugiye Kenya yakomeye Tanzania yakomeye Uganda yakomeye ko mu karere kacu yahashitse muri 2015 yahashitse ariko ihera he Kampala mu Uganda abakenya baratanga gukora nayo Tanzania ku cyugo mu Burundi aho batanga ziraza mu mpera za 2017 2018 gutyo. Okay, je suppose yuko imbere yuko nawe mu baja muri impamvu yo kwizana nga mu Burundi uwo muntu yekeye muyazingera ababwiye mbega yafatiye kuki kugira yumvire gutangura iyi marketing de réseau ego. Yes. Ino société mu kwikreya bayikreye n'abagabo batatu ariko visionnaire bamwita Dr Ed Kabatong mu docteur vision yari afise mission no campagne yacu ni protéger et promouvoir la santé humaine iyo ni mission ya mbere. Deuxième mission ni transformer des gens ordinaires en millionnaires extraordinaires kuko yarabonye avuga ati kwisi hari ubukene bwinshi hari n'ingwara nyinshi ariko bice muri izi produits abantu bazikoresha bakire nyuma yo gukira ncanda aca twubakira systeme ushobora gukora mukinza amafaranga ni kenshi twaba twageze mu publicité y'ibintu tubihembekwe sivyo ariko campagne avuga ati ibi bintu ni muzikonsome zibafashe zivura abantu ingwara zitandukanye ariko kuzibwira abantu zigufashe ugira iki kwinza amafaranga menshi. Okay, mwambwiye yuko mwese mwabigiyemo tizo mu cyabashome ikitwa guconye bega kugira ubyinjire mwumva c'est si facile ko nyene nk'ubu nyene no bwate shaka kwinjira muri Englobe ubu nyene mu cyandara n'inzi est-ce que bisaba iki biroroshe no gushika ninjira ibyo produit nkabironka bimeze gute nibaza ko abantu bangiye muri presentation y'ibyo company yacu ikora nibaza ko comme tubisha business irasaba capital nino business ari capital ashobora gutangura kugushobora kuba umwambere w'ino societe hari n'ibyo baguha ariko gusa nibaza ko byinshi
sinon ukeneye beaucoup plus d'informations dans comment on yogira ikiyo wasanga ni kuri ABC building niyibagire cyane hama kubijanye n'ivyo nyene iyi M Global nibaza ko atari ya mbere yaje no mu Burundi turumva za QNet turumva za Forever Mego hari ibintu vyariho bari bazanye mugabo kenshi ugasanga igituma n'abantu tutavyemera kenshi bifise igihe umengo bifise igihe umengo n'igihe investiture urashobora kwivamwo ni benshi bagiyemo bakaronka na deception bivanye n'amahera abo bashizemo bega mwebwe nka M Global niye difference batandukanya nizo zindi muvuga ati aha ubu ufise assurance imeze guca yuko atagihombo udashobora kuhagata canke ata deception yego bon icyo kibazo shaka mpereye ku kijanye na ati hari ama network menshi sivyo ariko hari ama network menshi mu Burundi abantu benshi bagiye badesive n'abantu bagiye bazana ama business nk'aya kenshi network marketing musanze zose zirakora isibiki bifise ikintu dandaza kandi gikora kuko izo company zindi sinzi uburyo zikora ko sindiga ariko ndazikora ama network ahubwo uri gusa ro difference hariho ama model ya business nk'aya ndahoraza usanga yereka abantu gutunga n'ingoga akabwira ati winjije amafaranga bigende kuno ariko gasanga ni bakwereka inyungu z'abantu ziva bakwereka ikintu kimwe ucubona ko mu gihe gito bitubana bahomba usanga abantu barabigiyemo bagahomba bakabati bya bintu bya bindi difference yo muvuga societe yacu ni societe uyu munsi nimaze 14 ku isi ibyo bihugu byose uzi muri East Africa bikaba bifite amabiro national yabyo d'abord no kuvuga ko icyo ni cyane cyerekana ko company yacu imeze gisure ikindi nuko twe kugira ushobora kuba mu mambo ya societe iyo cash yawe investment mutanze d'abord ucaguha za produits zigufasha ziri equivalent mutaye wawe ku buryo ni nko winjiye for free igisiga bakaguha access ku baka business okay mbega mitu ni kwiriki wumva umengo ntiwokora mu kazi ka leta ubu muri umwanya kandi mwese muracyishura kandi kubaza mbashaka ko mufitishura mwese kubaza cyiza cyane rwose hariyo afite nibaza ko ari question short na decision nkuko abandi ya base yavuze ubwambere yavuze ikintu cya cadre de cash flow yavuze cyane yo catégorie de personnes comme il y a les employés il y a les indépendants il y a les business owners n'aba investisseurs nibaza ko ari question short hariyo abantu jena mbona yuko ntuba umukozi wundi muntu your own boss nishwa niko nakunze meze nishwa nakunze jewe rumani muzambi wanje kine kuzo kwikorera jewe ndetse ko magazine yampaye access kuri iyo possibility yuko nshobora kuba mu boss wanje jeje sino kibandi ko nakorera apana leta gusa no mu secteur privé sino kibandi ko nakorera mu okay bitewe na bizanje bitewe no kumbona ko ahubwo umuntu yo barikora arankoresha n'abandi tubaje ngiye kumukoresha okay bega bivanye n'ibyo yishuye umva ntushobora gukorera muri iyi business yanyu usabwa gukorera mu kazi ka leta est-ce que ntimigera muhura n'abantu bakora mu kazi ka leta mbwa bakaza iwanyu bigenda gute kenshi barabivamo babibandanya tutari bibiri bigenda gute visiblement rero network marketing niyo nuko yavuze bwa mbere niyo form ya business ushobora même si uri gukora kandi kazi ushobora kubera kandi kazi ko dukora n'abantu benshi basanzwe bakora ubuzi bwa leta dusanzwe dukora n'abaganga n'abahokazi batandukanye rero c'est très faisable ko ushobora uri gukora kandi kazi cyangwa gukora network marketing hariyo ibishika rero ko uzi ko uri kurakora hari umushahara runaka ufise hari stress runaka ufise hari amasaha yo kuje kubyuka hari amasaha yo kuje gutonda hari gutunga ugasanga ton patron arakukanamiye imbere y'abantu rero ucugiye kumukunda kwa revenu uri kurabarana muri network marketing ahantu ukora wenyine atari ngo kwiruka inyuma kenshi na kenshi selon l'experience nabonye n'abantu bakorana baca bavuga ati byakazi nagaheke nagiye kwandanya inzira so biraba usanga abantu bazikora ego turacabandanya ikiganiro cacu mwegera subscribe like and share bega vis DCC mo canke inani umengo umaze kwinza nkamera ngahe bon ayivuga ati max ndakekeranya ko bafise nkaya DCC mo canke inani bon reka mfate jewe ngo nkoresha amagozi yanje kandi iyi ni agenda yiwanje ziba zinanditse gozi zanje bisigura ngo nk'ubu le 29 décembre ngomba kugira evaluation y'amafaranga zamaze kwinjiza $55,000 $55,000 hajya mu rodanga ni sa
nka sasa 4 million. That's my target yanjye. Usigura ngo uyu munsi ndafise plan ndiko ndakora, buri munsi ndavyuka ndiko ndakora. Okay, ni December bega y'uyu mwaka canke mwaka wose? Uno mwaka. Guys, il faut que twinjira vraiment. Hama bega mido nawe nibaza ko ubifise sivyo urafise kuvuga ati nzo bafise nkaya niki kintu batuma amafaranga uzoyakoresha tinka Drea mido ndumwe ikintu mu bintu bikoresha vuga nka bibiri ko sino kubwira ngo uvuge byose nibaza ko mariage irimo. Ego. Wow, merci pour la question. Icyambere nambere no kugira ngo nkayibiri ni fise kuzogira voyage. Icyakabiri ni kuzogira depression. Okay, mbega mu mareve ufise bivanye n'amafaranga uzowaronse. Ni reve uvuga ati iyi reve nta kuntu nakumwe no yishikamwe ntashikanye ayo mafaranga ufise mu nzu satubwiye. Tireni mu gihe no shika kuri ayo mafaranga iyi reve yo cyo realize. Fevre janvier. Yego. Na mpamvu ya tuninjira muri c'est liberté financière. Liberté financière, ushobora kudusigurira liberté financière ni hajya ahantu ushobora kuba uri kuragira revenu uri kugiza amafaranga okay. Genre umaze kuba wubatse nka system ikwinjiza amafaranga sindebije kuvyuka ngonze ntonde ukazi kugira amafaranga ashobora mbega ivyo bintu bikora nko myaka ingahe ubwo ati ndicaye ubwo zaraza nicaye jewe objectif yanjye mwana ni posta kenshi kuri statut na mandika ko the goal is to retire young to rich. Uri imyaka 10. Imyaka 10. Zo wicaye uri kugira ibyo wakoze mu myaka 9 iheze. Ni ubu niyo nzwa ntambiro kugira. Ko disiplinza ndazi zageze kuzisha negose. Kandi nizo mu nzwa ndabigize ko ngo bizabihagaze. Ubwo ni bizabikubira functional neza ku biro desa. Okay, bega nk'aba entrepreneur ikibazo nshaka kumenyeshura kitajanye cyane n'ivyo marketing rezo. Bega abarondera na muremera yuko hoba hari abarondera bakabura muri business yacu. No, muri business yose bisanzwe ku shomero biki ukavuga ati uyu muntu yararondera arabura. Muravyemera? Duko bashaka kurondera yakabura bikanka kujya tubona abakarani kujya tubona abantu badanze tomate vraiment turababona. Bega muremera yuko umuntu ashobora kurondera akoresheje ingufu ziwe zose mugabo akabura. Bon, ikintu je no kwishura kubijanye n'ivyo novuga yuko ni n'ibintu nkunda no kwigisha cyane bijyana na mindset. Kuko kuvuga ngo kurondera ukabura ugiye ugize mu mutwe je nka je no business ndangura kuyikora narajemo esprit vuga ati I will never give up. Strong giving up nageze ku kintu cyanje muri business. Rero kurondera umuntu akabura iyo umuntu arondeye akarondera kumira akarondera fendo faragira iki aritora. Inovuga yuko gusa nka conseil notanga ku muntu wese ntugiving up akirika. Abantu benshi turaholasha vuba cyane kora ko baguciye intege famille yaragutwenze yagize iki ugasanga n'abantu bakora gutwenga bafise ubuzima butifuza. Okay. So navuga yuko kurondera ni ikintu ukwifuza buri muntu wese nimba atari muri network gusa ikintu cyose ukora ico nzico hard work pays iyo ukora cyane biraza iyo umaze kuronka inzira wecu ukora ni wige urabe agisirikiraja mbere ariko ndazi ko byashoboka ko umuntu ashobora kuronka. Okay, mbega nawe amito ofisi chongera ko okay tubwire ngiye kumenya byose navuze nuko byose no mu kumbire byageze nuko sinoze ko umuntu ashobora kongera akamaro uko umuntu ararondera amagaka akacare kurondera kuko ntushobora kwati ngo nahuze utazi kuko Imana nitanga rero hari ushobora gusanga uhagaritse kongera no munsi Imana yo guhayeje. Okay, mbe nkabaje bakarani nawo twatumaze kubona bamaze nk'imyaka 10 bakora ari byo bintu tuzimwa twagwe turafise nkuru wowe ati umuntu amuza ari umukarani gushika n'ubu bebe ugena wo mwitiki uvuga ati yararondeye cyo ntiyagarikiye mu bukarani nyene bega bimeze gute nk'umuhuye mukicana wowe umva wamubwira iki reka cyo kwibaza umukarani nuko ari igenze reka aronderamo sivyo hari n'ikindi kintu nashaka kucamvuga cyane ngira ko ngaho nyine mu buzima no kugira umuntu atera imbere nuvuga ko opportunité irakonta mvuze opportunité irakonta kubera iki uyu munsi hari abantu bavuga ati nibyo gukora cyane biratuma umuntu agira iki atera imbere hari umuntu usanga mugani wakoze imyaka myinshi atatera imbere tureke gukarana no mu kazi gasanzwe ariko mu gihe gito je nka no business ndayikora après une année wimwa nari kuri modoka yanje ata credit hari abantu batanga business bakora muri banki
atanumwe nibye ndikundagira iki ariko akiri n'ubwa buzima nyine niho naciye mbona ko bwa bundi kugira utere imbere opportunity irakenewe rero nk'umukarani nibaza ko iterambere ryiwe peut-être yagiye mwumvamo bavuga ati ngira muri kindi kintu ariko canaka iterambere ryo nuko yokoro y'ukarani akaziganya eja kugura akabutiki turi kumwe akabutiki agakora na esprit vanya shagushika byose bira kuri vision iyo ufise vision ntushobora kumva ikintu kimwe iyo usabye kuvuga ati ngomba gutera imbere byanka bikunda rero nk'umukarani ashobora kuva ngaho akavuga ati amafaranga nko ku munsi ku munsi nzodajya 500 mbiki igihumbi inzara nyinshi mwije amafaranga nayo ngure taxi vero uwo ni gende kundi imbere bivanye iyo ushaka gutera imbere inzira iraboneka yego mbega bivanye n'ukuntu mukora inyigisho cyangwa izo numvise bavuze ko ama training mbega abayakeneye babasanga hanyene cyo muramukira nk'iminsi muvuga ati turagiye nk'ahantu turagiye nko mu isoko mwijabe turagiye mu Kinindo kugira nabo abantu bashobora kuronka opportunity kuko urumva opportunity nubwo etagusanga aho uyirondera mugabo nibaza ko hari bamwe bayiguyeko yabasanze bari mbega mwebwe kuri ivyo bivanye n'ukuntu economy y'u Burundi abashomeri benshi ntamwibwe sindiko ndabaza nk'abamambre ba Alliance Group ndiko ndabaza mwese ugiti ciwe nkawe yamito umva ugiye hanze umva wo bafasha nikanga wamaze kubikora cyangwa urakanije kubikora nasibo bwambere jewe vraiment muri nzira muri izo zanje no kuri bozi zanje hariho cyane rwose ikintu cyane gaso ko ikintu cya mbere tubuze no basoma mu Burundi ariko muri Afrika yose ni education apana education yo mu ishuri ariko kuri mindset kuri mindset hama for now sinogati namaze gutanga sinatanga ariko ni nzazana ubwo abantu tufana afite akanya tukagira tukavugana n'abantu tuzo turi hamwe n'abantu tuzo dukorana abapartners banje dukurikirana bashoboye kubyumva ati uco usigwa n'igituma wabitahura nkuko ati ndabaze kwibye abagenzi banje bakambwira ati no nubeshi no bigira iki nka go for win murayizi nibatse go for win nani kuntu byagenze mbega nkawe rero uri kubasigurira nizahe inyishu canke nizahe inyishu ziri negative kunda kwakira ugati vraiment iyi nyishu namanda yiteze imisi yose ndiko ndavuga business zatandukanye ariko kenshi iyo dufate ari umuntu ngomanda ndayagana kurusha kumubiranisha kuzereka network marketing en general kenshi yambati ibyo bintu mu Burundi bavuga ko bitashoboka kubera mesha hagati ko economy y'u Burundi hagati abarundi urumva mindset yabo vraiment baruguruka byo gukora byo tugora gukora okay beka kana tugereje kugira sinzi ko no ikonomi cyaravuze icyo ari ikintu ndibaza ko dukeneye kwigisha abantu cyane okay icyo nshaka ndavuga kwigisha abantu cyane afite bagatahura ko business no seulement nino business ya network niyo munsi naho wagenda mu isoko ugakora urubunebwe gutera imbere bizogora so mentality rero usanga ngegeje kongera kubyo bamije yakaravuga hariho benshi babigisha kubwira ati muri iyo business byogenda ukabona kumenga byo mugo ariko ndatanda batahura cyane Geno business ndayitangura abidayitangura twayitangiye turi abantu tigeze tugira experience muri business nimwe c'est normal yuko uri kuragira iki uri ko uriga ifo gusaka nuvuga yuko abarundi bakwiye kugira agatima ko kubahuka abarundi tuzi kuvuga ngo reka je ntangure abarundi turi abantu bakunda gukopia bagatireka nakavera kunze reka nanje ntangure sivyo nico niyo defu kimaze kubona cyane ariko kimaze kubona hamwe situranga mu Burundi hari abashomeri benshi kandi benshi bize sivyo rero ukintu cy'ubwo kigiye kirahera nasanze gutera imbere ikintu kizi ibintu byose n'ubwo okay umba utanguye bibaye kukinja mbere cy'ubwo barakize action okay hama ikindi kibazo gishobora kuyadressa kuri mwese babiri jewe maze kuraba nk'abantu mvuga ati ngo baba millionnaire n'abantu usanga ibintu bya famille atavyize sivyo ndiko ndagegeza kuzana kama challenge cyangwa icyo bibaje nk'ama challenges menshi ugasanga na millionnaire mbwa ibintu cya famille naco bafise nk'umufatiye ku byo ambide yavuze avuga ati dans 10 ans 20 ans 10 ans ati
ati nzoba nicaye nduhutse kenshi ugasanga batanguye kwiyumvira n'ibya famiye myaka 10 igiye ugasanga babyobwira nka mariage à 45 ans à 50 ans bon sindiko ndabaza imyaka mufise ubwo ndakeneye musigurire ico kintu ni kuri kenshi aba millionnaire benshi usanga bafite nk'imyaka 60 ubwo ugasanga bafite nk'umwana wa mbere w'imyaka 2 ugasanga ntabwo afise ibya famiye mbega amahera aratubuza kugira mariage mbega amahera menshi ugombye kuba libre financièrement hari ibintu byinshi bikuza bya famiye bimeze gute nko namwe bwa mbere mwabivuze ngo mu mafilme turakunda kubona batabamuhira mbega iyo mwifata nka avantage canke inconvénient bon je nibaza ko atari bose ariko sinzi ko benshi gusa je ku bantu maze gukurikira ku bijyanye na ino business yacu benshi nabonye gutuma network marketing amafamiye baragira sivyo baragira hari gihe gukora business ushobora gukorana ariko bimwe n'umuntu tuzunishwa y'umuntu sivyo muravuga ati jewe imyaka 10 idaheze igeze shaka kubira niwo turi kumwe peut-être na baravyumva bimeze kunuko hari goal shaka gushika ko ndashaka kwangeze kuri ibi nibi ndashaka kuri ibi nibi ibyo byose bivana na choice y'umuntu ariko nibaza ko peut-être kuri ivyo nta byinshi nivuga ko urumva ko baza bamiliyoni bahari ni benshi cyane gusa nabonze bafite amafamiye n'abandi ubona ko barigiyemo bakuze cyane ariko twe nuko tuzi yuko bivaye n'imyaka dufise hariho nuvuga ko hari igihe umuntu aba yarihaye ashaka gukora yakaniriza ku byose risaba cyane mpamvu mwebwe kiri hafi kimwe tubarinde mugeze muri 60 bo sasanga byo birimo okay biri hafi amidweho nawe biri hafi cyane turarindiriye imyaka 10 kugera ni surprise girls même urabivamo vraiment hama mbega muri aka kazi mukora tubazi ko mu buzima bwawe cyangwa muri privé hari amasaha tukavuga ati bakora kuva saa 2 gushika saa 9 mbega akazi kanyu ni 24/24 kari ibintu byo kuri réseaux sociaux mukora gute mbega nta mwanya wo kuruhuka cyangwa uruhuka iyo myaka uvuga ati mbaye libre financièrement bigenda gute mukora nk'amasaha ku munsi umuntu wa mbere afise umwanya kandi akaba afise marketing rezo ako afise umwanya kandi akaba afise mu bisigura gute abisigura kuko muri marketing rezo komema kintu kimwe uri mu boss wa muri program sivyo ubuze tujye ngiye kwesa imwe munsi bega convenient ukoresha imwe en fait hari kintu biseye yarabisiguye yarabizugambira ati James c'est agenda c'est ma goals yanje umuntu ubona biravana na goals ziwe ushaka usanga ati jewe mu goals yanje nkine ko mfate nkaya bisaba ati jewe nkine ni buri combien $55,000 d'ici décembre c'est sûr acha ati jewe kugenda umba acha fake bitagiye mu plan agati ngomba kuzanda ko ibi ku munsi amasana imwe mu avantage yo kuba umu-entrepreneur nuko uragira ryabilite yo kwiprogram wiprogram bati jewe nkine gukora amasaje jewe nkine gukora isayini jewe nkine gukora umunsi wose cyangwa nkine kujyana umunsi wose you can do it en fait bivana uko ngene ukora uko gwiza umwete nuko gwiza n'imyaka yo kugira okay mbega rero murakoze cyane kuduha ikiganiro haba nashaka mwese abwire ikintu vraiment giye abakunzi ba Burundi Flex TV nk'abagishomereye nk'abakiryamye nk'abakivyutse ubwira akantu batekereye nk'umu entrepreneur nababuza ama idée ama stratégie mubabwira ikintu cya mbere je nobwira aba fans ba Burundi Flex TV ni juste kubabwira yuko it's possible indoto zawe zirashoboka uyu munsi nimaze kurota imodoka yawe nziza kurota inzu yawe nziza kwifuza ubuzima bwiza birashoboka cyane icyo ukeneye ni kimwe ukeneye umuntu agucoachinga akwereka inzira akwereka ati mbega nukora gute byogenda gute sivyo ko ni kenshi tuba dukora ama stage professionnel ugatanga n'amafaranga so uyu munsi rero ukwiye kwiyumvira ikintu wokora kugira ngo ushobore gutera imbere sivyo hariho benshi baca bemera ngo nganje kurondera akazi gusa umuntu amaze 5 yicaye muhira arondera akazi ku munsi agura ama intera dépense ariko wowe utangura business ku mafaranga make umuntu akagira iki ukwiye kwiteza cyane gose kuri network marketing kuko marketing do business navuga ko muri Afrika baraharuye basanga ni 1% y'abantu bakora network muri Afrika umva amahigo dufise jewe mfise abantu muri Canada bo hanze za Etats-Unis bamaze imyaka 30 bafise ama jet privé ni ibintu ntarabona mu Burundi sivyo ico gihe rero kubera ko abantu twarigishijwe kwize ibyo tubona ariko dukwiye gutangura kwiga kwize ibyo tutabona sivyo umuntu icyo ukeneye ni musi ndoto ko n'Imana itanga mbye yavuze neza cyane gose ni Imana itanga ariko Imana
ifasha umuntu yamaze gutanga ikintu ego sibyo icyo nababwira abafans basanze bakurikira TV yacu cyane nuvuga yuko bakwiye umwe wese agasohoka akesa nubwo ko it's just to try kwesera sini bitsigaye biragenda neza cyane okay miduna mico mutubwira abakunzi yes ku bakunzi ba Burundi Flex TV cyane nande nabwira nuko ntibagire gukora like share and subscribe of course hama kinshi kandi nabwiye nuko bova muri comfort zone hama nuko bisabye bagende kugira experience kandi ibindi kuva muri zone de comfort kuko byari bimeze kera hari hariho nakwereke kera hari hariho ubuzi bwinshi ariko ari amashuri bagakiye ku buryo urujije ishuri baba umwana cyane kandi baba bafite akazi keza ariko ubu ubuzi ni buke abari amashuri benshi okay so nashaka none ugatangura kwimva no munsi wewe bijye bishaka ko ubunze biravuga hama umenye neza ibintu ushaka ko hari ibintu benshi ntazi exactement izo ashaka yibaza yuko izo ashaka arizo ashaka ayo gasanga ibyo ashaka sibyo ashaka gasanga ibintu bishaka mu byibi tamye ashaka ko zo umuganga nawe teknoloji no mwe mura ushaka kuba umuganga ashaka kuba mu ibindi mu Rwanda but vamuze no comfort raba isi yanegeze hama ubwire ki uyadapte evolving selon ko bisanzwe kandi focusing cyane bose kandi bwitije network marketing ego Elvis nami tumurakoze cyane ku mwanya mwaduhaye ego bakunzi ba Burundi Flex TV ntimwagaga subscribe like and share kuri micro yari Hika Carmen kuri kamera yari Basam ciao ciao murakoze ciao